media haru mammography ge hidmai feshun tantanuge therein ituru tin thanega mammography ge hidmai feshum ge masakke salgun me haru eba kuriya genda adi dialysis ke hidmai fula kurumge project ge terein vet miharu feshifying ituru nuwarashuge ituru arrashegga dialysis ke hidmai fula kurumge masakke eba kuriya gendan algon me speech therapy ki rayitum warabbadan yang mi behenu wefawa ege sabum warad dati undagu take rayitun tahammal kuramunda kame ituru thera shega speech therapist demuge massake algon me miharwes ituru speech therapist na mifada therapist hoduma sarukarun enimma fa siyasatu ge terein wani yulan kureifa fansas therapist hoda algon men ngen emma bodu gonjoma ki mekamuga fannuweri mihun algon men liben netum adi by speech therapy mifada therapist huge program ta ki rajyega adi miharu mulin alan fashigen anna program ta sarukaruga siyasati ge tere miharu MNU ge ituru program ta fashigen danekam ebefno maulumat devva mikamge long term hallaki kudu shakken negotuga mi rajyega mihun tamrin kurvene goi vegen diun engi wadan wani fadain algon men kuriga mulin naruhun naves barosavi hama mulin rajyen berun tamrinegen anna nuni beruge mihunna ennas miharu irad kuraviya hama waragina rarashuga muli ekko localize kurefe bohri naruhunge khidmai gagandakan divhe rajyega naruhun tamrin kura feshita mevi saalihakan haru saalihakan hadugu terega algon menna warabodu kurierun teke hodi fave mikam gahemma long term hallaki divhe rajyega mifada therapistun hama gina areas takun tamrin koggen divehin mi khidmatan nerigen masake kuriya gendiyum